Hai ibu bapa yang mantau dengar, hai kader bedah buat kesal.
Đừng có làm bò lấy trong thu đó. Hai ibu bapa yang mantau dengar, hai kader berdakwah kasau tak bersumbu bersum kuat ngajar tak pajoh ngan keluarga. Hai ibu bapa yang mantau dengar, hai kader berdakwah ngajar tak pajoh ngan keluarga. Bulan Ramadhan, bulan mulia, jangan nyorakan tajam puasa pajo busa oh ngana tenaga oh singong leho tak kerja. Hai ibu bapa yang mantau dengar, hai kader berdakwah kasau tak bersumbu bersum kuat ngajar tak pajoh ngan keluarga. Damai ibadah ledak pahala melimpah rahmat melipat ganda kajar bedah hai raya